Dobar vam dan, dragi gledatelji, još jedanput dobrodošli na moj kanal. Ovdje danas recenziramo Logitechov volan seriju G920. Evo ga, nakon što smo spojili uspješno ovaj volan od Logitecha, i evo dok se malo update instalira da pročitamo malo ili da vam objasnimo. Dakle, ovdje imamo, kao što vidite, imamo pravu kožu. Dakle, ovo sve ovdje u krug je prava koža. Znači možemo ga okretati za točno 900 stupnjeva i tako i natrag. Druga stvar, ovaj volan ovdje, on vam ima dupli motorić u sebi. Jaku realističnu simulaciju. Dakle, ovdje kao što vidite imamo pedalu, imamo gas, imamo kočnicu i imamo kvačicu. Ovdje imamo laganu podlogu za noge koja je od gume. Evo vidite kako to zapravo izgleda. Imamo jako više prostora od svega. Evo izbliza da snimimo još jedanput ovaj volan, pošto nismo do sada ni jedanput snimili. Evo povezivanje direktno sa Xboxom, kao i na joysticku right left. Ovdje imamo jako lijepi badge od Logitecha koji je još u foliji, X, krug, trokut i kvadrat. Ovdje imamo standardne tipke. Sa druge strane volana ovdje imamo jedan znak od Logitecha, zakačke s kojima se povezujemo za stol. Hlađenje svoje za ta dva motora koje su u njemu. Evo nas, dragi gledatelji, napokon u igrici spojili smo ovaj stroj od volana smo spojili. Ovaj volan zahtjeva sam svoje napajanje, zato što ima dva motora unutra koji su potrebni za njegovo daljnji rad. Sad probati baciti neku laganu vožnju. Znači gaz dole ako držite pola papučice, on na pola papučice drži, na primjer evo sad kao ja. Kad stisnete pun gas, ide pun gas do kraja, onda opet pustite. Uzimamo, evo kako auto skreće, tak će i volan sam, gledajte sad ovo. Evo vidite šta volan radi. Volan sam, znači kako auto skreće, pogledajte. Evo moje ruke su ovdje trenutno, pogledajte šta volan radi. Znači kako je auto postavljen, kako auto skreće, tako zapravo skreće i volan sam po sebi. Pratitelji i svi oni koji me pratite, ovaj volan na tržištu košta od 250 do 330. Kao sam rekao, volan ima unutra dva motora koji su jako realistična, daju jako pravu simulaciju. Je da zvuči puno novaca, je da je to ono sad previše, ali ovaj volan je broj 1 trenutno u svijetu što se tiče volana i što se tiče gaminga sa volanima. Znači Logitech G920 serija, najjači volan koji postoji u gaming svijetu. Ljudi moji, stoji ispred mene trenutno i jednostavno nemam riječi, ne znam više šta da vam kažem. Dragi moji, budite pozdravljeni, bacite share, subscribe, follow, bilo šta. Hvala vam puno i peace.